Nā, ko tētahi atu e rongo ana i te mana o te ture i te rānei ko Gerard Otimi, te tangata i oati atu rā ki te hunga noho tūwhena, e kore rātou e panaia i tēnei whenua ki te hoatu pūtea rātou ki aia. Te kaumāwaru tau ki ro whare here here te whiu a te kōti i aia i te rānei, o tira te kaumāwaru marama, engari kua whakai te kai whakawā kia tono a Otimi kia noho mauhere ia ki roto i tōna kāinga. I te kōti i te rānei ana kai tautoko e whakatutu puehu ana. Ahakoa i kā kahutia ki tōna koroa i kā hore tonu i taia e Gerard te oi Otimi te ārai atu i ngā hara i whakatauhia e te kōti arohe ki runga i aia. I adopt a starting point of 2 years imprisonment. I do that on all of these charges and I do so concurrently. Sir, do you mind if I say something? Yes, I do. Thank you, sir. Please keep quiet. Neke ati te toru te kaumāwaru nā hara i hāmenetia a Otimi. Engari ko te hara tino nuirawa, ko te whakarereke i nā tikanga e hāngai ana ki te ture puka puka uru whenua. You would put a stamp, what I've described in my decision as the Otimi stamp, in their passports, which would take away the ability of the department to remove those persons from New Zealand. I tīmata nā kauhau a Otimi i runga i nā marae o Māngere, Manurewa, me Kirikiriroa. You would also give them a hapu adoption certificate. And in return, those people were to give you $500 either per person or per family. Ko te nuinga o te iwi nei, no te moana nui ākiwa e noho huna ana ki tēnei whenua, i roto hoki i te mataku ka pana i a rātai. Those victims were desperate and vulnerable. That Mr. Otimi went to great lengths in order to deploy the scam. I reira anō ki nā kai tautoko i a Otimi e ki ana i raro i te whakaputanga o te rangatiratanga o New Tireni, ka hore he kiko o tēnei kōti. He is a citizen of the sovereign Maori nation of Aotearoa. He's also a New Zealander who is being sentenced. And Judge, you continue with this and I will lay charges of treason against you. Ahakoa tērā, kei te haere tonu nā whawhai ki wahoke i te kōti. I'm taking this judge to court. He'll be wetting his pants when he sees the act. Ko te kia sa te tati ki aia, mena iei mahi tahi, mena āpiha poro peihana, ka hoki kia ia ki te kāina i tēnei wā, enari nā tana kore e rata ki te mau i tētahi kōmore ki tana rekereke. Ko te pare here here, te mutunga mai. Te kōrero whakamutunga mai te kōti. Mr. Otimi can be taken down to the cells now. Thank you. Tēnei Molyneux, te karere.